سەیفەدین قادری یەک ji helbestvanên bajarê Hesekê xwediyê hestê tenik ji zaroketiya xwe de fêrî zimanê Kurdî bû, tevî astengî û metirsîn ji hêla rejîma Sûriyê. Ez biçûk bûm di serê min dima helbestek cegerxwîna rêwrêz hatim çiya tevbedar sanê şerekî wisa hebû. Ew heta ana di bala min de yê hevalekî bavê min dostekî wî bi jêr nivîsandin bû tîpê erebî bi qalema sor. Ew helbest noxta ji bavê min dixwand wê çaxê min guh dayê dê û wê çaxê de di bala min ma û min ji helbesta Kurdî hez dikim. Helbestvan Seyfeddîn Qadrî bêhtirîn helbestên netewî nivîsand û her wiha berhemên wî bûne stiran û hatin wergerandin zimanê erebî û di kovara de hatin weşandin. Mewasim sê-çar helbestê min wergerandin erebî hatin wergerandin. Mewasim kovarek mewasim derdikeve ya Partiya Komûnîst عدد يشبه جميع أنا هبه وأز بيترمد كوباري كردي دكار دكرن شغلي بار على كاربم زانين قال لك ما على كاريا وان دكر وأز هالبستي من تدات وشاندن هنرمندا هالبستي ما قلتني قال لك هر وها سيفدين دبيجاج أركي هالبستوان جو خم خوري برجواندي ملتي خوبه إفارة بري نوروزي أما إذا كومون من هالبستك داني وانجي آواز و ساز و گوتن بو آدین روجه ده نوروزی تاعت گوتن تا دوی کجانیش گل دیدین گو یکن ام یک بن ند دو و نه چار بن نه همی سرکش بن تب دوست و برابن و هلبستن اوینی بشکی جبر همین سیفالدین قادری جهه خودگره پورات نکبر با خینا زلفو کزی به نسما مسکو گلاب بارینه عاشق دیم و گلیان بخاوه تو نسوجينا وهروها لسر قهرمانيا بيشمرقا هلبست قوت بيشمرقن برزانين لدو زاخوا خودين شربان شورشقرن ببير وباورين هروها هلبستفان سيفالدين قادري دمينا دنجي ملتي خوا ودوزا آزادية دار عبدو حسكي آرك